Intathe elihle bangani, suku lolu luhle kakhulu. Suku esiphumula khona, sikhonza inkosi. Themba lonke lithokozile emakhaya. Sizahlabela ingoma. Ingoma esihlabelayo ikhuluma ngothando lukaJesu. Siyathaba ngothando luyasithabisa, lusenza sibele ngqondo kwabanye umusa. Inkosi ithanda bonke abayo, sifisa ukuba njengayo. Siyathaba ngothando luyasithabisa, lusenza sibele ngqondo kwabanye umusa. Namhlanje indaba yethu esikhuluma ngayo, sifuna ukufunda ngokuzikhukhumeza. Kulabanye abafana ababefunda esikolo, belomngane wabo okuthiwa ngumnqobi. Umnqobi lo wayekwazi ukwenza kuhle zonke izinto azenzayo. Kodwa ke uhlupho lwakhe lwalulunye. Umnqobi wayeziphakamisa. Kukho konke akwenzayo wayesekwazi ukuthi I am the champ. Nxa bekhuluma besenzani ethi yimi ingqwele, yimi engikwazi konke, akula muntu ongenza. Omunye ngakhuluma kumbeni ethi liyazi ukuthi ngibone ijirafu. Othi awubonanga lutho wena, ebonwe yimi, inganani idlule yakho. Abangane bakhe kwabaphatha kubi lokuthi umngane wethu kade uziphatha njani. Base behlala phansi bacabanga. Omunye wathi uyazitshela lo, uyazifila. Anti umuntu nxa vele esiphakamisa siyathi uyazifila. Bathi umnqobi uyazifila manje. Umnqobi simehlise nini? Omunye wathi libona ngani singayenzani? Hayi, umnqobi omunye wathi asimfuqeleni emanzini. Omunye wathi umnqobi phela uyakwazi ukuswima. Ngaze simfuqele emanzini, usaswima, aphume nxa ephuma lapha sesiswilo. Badibhetha lokho bephikisana ukuthi benzeni. Omunye wasesithi ngicabanga ukuthi umnqobi njengoba edlala kuhle kangaka imidlalo eminingi, asambeni siye trainer. Sitraine kakhulu. Omunye wathi lo wayesithi asambeni siye trainer, ibizo lakhe wayenguThando. Omunye wasemphendula wathi hayi Thando, ngaze sitraine soze sitraine phela imidlalo yonke le. Omunye wasesithi ke hayi bangani bami, nxa sitraine singatraini imidlalo yonke sonke nini. Omunye uzatraine okunye, omunye atraine okunye. Bavumelana. Manje umnqobi wayesazi kakhulu umdlalo okuthiwa ibaseball. uThando wasesithi mina ngizatraina ke for ibaseball. Abanye batraina okunye. So umnqobi yena nto wayezazi ukuthi uvele uyakwazi. Therefore kadinga ukuthi ayenzeni atraine. Wazirelaxela umnqobi kwathi vele igame ngeyami, vele eyami team iyawina. Bahlala. Labana lokho betraina ngalo uThando etraina kakhulu wacela ubaba ukuthi amncedise. Watrain uThando. Hayi wazi waba right. Kuthe sokufika usuku lokuthi kuyedlalwa. Baqalisa ukudlala. uThando wabechaya. Umnqobi kwasokumthinta lokuthi indaba lapha nenze kuhle soyani. Kwahle kwami affect abangani bami. Waqalisa ukungani usedown. Kasadlalanga ngendlela avele ejayele ukudlala ngayo. uThando yena waqhubeka efocused. Wadlala uThando. Bathe sokufike ekucineni kwatholakala ukuthi uThando wenelisa ukwenza ama-runs angu-10. Umnqobi kusiyaphela igame ngenzanga ngitsho le run eyodwa. Bathe sebephuma laphana babe bethaba abantu bethabela uThando. Umnqobi waphuma bakithi sehawulisa abangane bami, ikhanda lakhe selitshekisile, esedanile ukuthi athi ngidliwe njani. Sifundani lapha abangani bami? Sithe sifuna ukufunda ngokuzikhukhumeza. Umnqobi wazikhukhumeza kakhulu esebone ngani vele yena konke akwenzayo ngenxa yokuhlakanipha kwakhe. Siyafunda eBhayibhelini ngomunye umuntu futhi owaziphakamisayo, uLucifer. Waziphakamisa kakhuluma into ezinengi ukuthi yena uzaphakamisa isihlalo sakhe sibe phezulu kwesikaNkulunkulu, uzadlula izinkanyezi, adlula amayezi, abe lesitulo sakhe esihle, abe sefana loNkulunkulu. Xa sifunda eBhayibhelini ku-Isaiah 14 verse 12, sihlangana le verse isithi yona, hawu bakithi waze wawa kabuhlungu Lucifer, inkanyezi yokukhanya. Ngenxa yokuthini? Ngenxa yokuthi wayeziphakamisile phela nguye emkhulu kulezi ingilosi zonke. Nangu umnqobi laye
waziphakamisa bakithi waze wahluleka ukudlala kuhle umdlalo wakhe. Kufanele ke ukuthi bangane bami sifunde ukuthi singazikhukhumezi konke sikwenzayo. uNkulunkulu uyasincedisa, yikho sisenelisa ukuthi sikwenze kuhle singaziphakamisi, kodwa sifunde ukuthi senzeni sizehlise, ngoba konke lokho siyabe sikuphiwe nguJesu, ngoba uJesu uyasithanda. Futhi okwenza ukuthi uthando enelise ukuthi bangamlimazi umuntu, phela babengamlimazi ngoba umunye wayevele ethi simchayeni uyazenzisa lowo. Uthando ngenxa yokuthi wayelothando lukaMlimu enhliziyweni yakhe, sihlabelela ingoma ethi sithaba ngothando lwakhe lusenza sibe lengqondo, sibe lomusa kwabanye abantu. Uthando lukaMlimu luyasincedisa ukuthi singazikhukhumezi, sincedisa abanye nxa bezikhukhumeza bese besiba sendaweni eqondileyo. Umnqobi ekucineni wakunanzelela ukuthi beziphakamisa ezithemba, yikho ke abangane bakhe bamsondelela futhi baxoxisana laye kwabakuhle bamthandazela. Sizakhuleka kade sibangane bami ukuthi umlimi asincedise singazikhukhumezi ngezinto esizenzayo. Asikhulekeni bangane bami. Baba wethu osezulwini, siyabonga ukuthi uyasithanda, siyabonga ukuthi uJesu wasifela, siyabonga ukuthi njengabantwana usinikile abazali abasithandayo futhi. Esikucela kade sibaba othandekayo yikuthi usinika amandla okulalela elakho ilizwi, bese sizehlisa singazikhukhumezi loba sikwanisa ukwenza ini lani, kodwa Nkosi ethandekayo sibe kwazi ukuthi konke kuvela kuwe. Siyabonga ukuthi uyasithanda njengabantu bakho, ngosuku lwakho sifundile ukuthi singazikhukhumezi. Siyabonga ukuthi umthandazo wethu uyawuzwa uwuphendule, ngoJesu siyakhuleka. Amen.